Iba jangka Rikasi jentia juni pimde masmutu bakla baka Indian National Congress kala yedo kiti lambat ke BJP kamde. Ki MDC Congress mentakas ni kila ong bakim ya hab jingmut ya kata ka jinglet kershan jung ki sangut ki MLA Congress ya ka sorkar MDA ha Meghalaya. Habakran hakila pathai khubor u Congress MDC u ba PNCM u laong bakini ki sangut ki MLA Congress kila ban penkela hadien bakila pensyong nong rembha ya ki jingle jung ki. Hadu menta idei ki dikhot jungka Congress party ki dosi bakani ka jinglai jungki ka shulong baklam ka jingtip juga party bad haji dei bakani ingai skam ba hadin bang lai shong ka party ya sena kaleng ka CLP ru kan haban shong biang ban review ya ka ka decision ka bagila shim ka bagila le ina tara mo ngi kan ngari ka kadang kadang dei tang kam po yin ka internal affair ka jongi kabagin ma bantip le se tang hadin ka toni gesni ka ditatio hadin bang ai shong apo ka party rengkat ka na sa AICC berka MPCC le se ina ro ya ka ban riluk piang ha giri bagan ka le se ban convince lang ke mele ba kam pat dei ka por banai ka jikrshan ya ka MBA khamtam ba don ka BJP te number 2 ko longani ko blaom Congress party ka party ka organize grassroots ha baro andupotli ko sunsi Tengah semua kamu ke besok ya ki MLA ni yano ruban mi namar ba lada kimi no banyak nak ke parti Kongres parti juga ke hapnian kita Kongres parti juga ke penian dan yo baklan ni la job Wei paru MDC Congress uba Ronnie V Lungdo ula ong baka Congress kam kwa banyajan baka sorkar MDA namar ba kani ke sorkar kaya trelang baka BJP kamu ke besok ya MLA ban syukurki ban rai ban mi ban parti namar ba ke parti kam ban si ban penian kandidat lalang hakan ko komru baka nila se kan pendula di ki ban posisi ka thong di jinjok Wei paru MDC Congress uba Ronnie V Lungdo ula ong baka Congress kam kwa banyajan baka sorkar MDA namar ba kani ke sorkar kaya trelang baka BJP Rikasi jentia juni pimde masmutu bakla baka Indian National Congress kala yedo kiti lambat ke BJP kamde. Kata ko keren saya kedar mahakane ka MDA government kemut ke BJP ke dona ni ko keren saya kedar bakum ke parti ke bangai kata ka secularism ke bangai ka socialism ke bangai ka democracy kemut kum ke parti ni ko keren saya kedar sopai ba ni don bentai ba ka BJP ba kini ke sarkar kani ka dikarai tangjong itu di sanmu